umuntu mukuru ntabwo ndi umuvuge araza kubibwira, ariko tunabasaba mukomeze mukore subscribe, mukore na share kugira ngo n'abandi bazakomeza babone ibiganiro byacu. Turabakunda cyane kandi izo mukora turabizirikana. Muzehe turagusuhuje. Muraho. Ni amahoro. Ni amahoro meza cyane. Kuko twari tubivuze, ntabwo turi bukuvuga uratangira utwibwira kugira ngo abadukurikiranye bamenye uwo turi kumwe uyu munsi. Nta majambo menshi mfite ni ukubashimira. Yego. Umwanya mwangizeho icyizere kuvuga ngo tuganire. Yego. Ndabashimiye cyane. Yego. Imana yacu nishimwe. Igikurikiraho ndashimira Imana. Yego. Njyewe mbibwira, njyewe nitwa Muzehe Mabondo Johnson. Nakuriye mu rusengero, mbana n'abahagarikizi kugeza n'uno munsi. Uno munsi wa none mfite imyaka 82, ariko sinigeze mba kure n'abahagarikizi b'itorero. Nakomeje gusenga Imana, barandera neza kugeza no munsi wa none. Ndabashimira cyane abahagarikizi bagumye kundera muri ubwo buryo. Rero njyewe amazina yanjye mwamaze kuyumva. Njyewe ndi umushemasi w'ikanisa. Yego. Kandi cyane cyane naje no kuba gutyo baza kunshira ku bushemasi bw'ikanisa, ariko narabanje kuba umwanditsi w'itorero. Ndabashimiye cyane kuko mwankeneye kuvuga ngo tuganire. Murakoze. Urakoze cyane muzehe. Biratunejeje cyane kubana nawe kuri uyu munsi, kandi utubwiye ko uri umushemasi, utubwiye ibyo wakoze mu itorero. None waje uturutse kugira ngo duhure hano muri Nairobi? Njyewe twatewe n'intambara, nari ntuye ahantu hitwa mu Rutabura kuri Nyagisozi. Niho nari ntuye, buke tuza duhunze intambara tugera hano muri Nairobi. Urakoze cyane. Ndagira ngo uri umuntu wo ku murimo, niko twe tuzatubita hariya kwa Mariyamu. Niho bita mu Rutabura? Niho bita mu Rutabura kuri Nyagisozi. Ni imisozi ibiri. Ni ukuvuga ngo Mariyamu nawe ushobora kuba waramubonye? Niho nakuriye ahubwo. Twari tuzi ngo ni amateka, bamwe nk'abana bato bazi ngo ntiyabayeho, ariko wowe utubwiye ko wahakuriye, waramubonye? Naramubonye cyane, twarabanaga. Watubwira bukeya kuri Mariyamu, ikintu kimwe waba umwibuka, waba umuziho? Ndabizi cyane, byonanira gusa ni ukwibagirwa bimwe, ariko ibyinshi ndabizi. Watubwira nk'ikintu kimwe cyangwa nk'ibintu nka bibiri gusa kuri we nimba waba uzibuka. Mariyamu yabayeho, ariko igikuru kibamwo yabaye ari umuntu uba munsi y'amategeko y'itorero, akaba munsi y'amategeko y'abahagarikizi. Nta kintu na kimwe yovuze atari kumwe n'abahagarikizi cyangwa atabanjije kubabwira. Ko niko Mariyamu yari ateye. Yego. Yari munsi cyane cyane y'amategeko. Abahagarikizi baramutegekaga, uko bakaje inama nawe. Ntiyakoraga ibyiwe byo hirya cyangwa ngo acisha cyangwa acishanga. Yahoraga munsi y'amategeko y'abahagarikizi.
none Mariyamu ni ukuvuga ngo nta kintu yarashinzwe mu itorero umujanye n'itorero yari umupasiteri yari umuntu umeze gute mu itorero Mariyamu yari umuntu yari umuhanuzi ariko rero iby'Imana imubwiye agahamagara barya bahagarikiye irya torero bakaja inama nawe akababwira iby'Imana yamubwiye bose bakabyigana ibizima ibyo bakwiriye kuvuga mu bantu bakabivuga ibyo bakwiriye kuvuga ngo ntibabivuge bikabaho ngaho gusa ko niko Mariyamu yarateye oya nivyo kabisa urakoze tuzabisubiramo nyuma nuko twari tugize gusa ngo utume nk'udukonjoreraho bukeya ariko tuzagutumira arico kintu utuganirizaho uyu munsi twakeneye ngo utubwire urugendo rwawe rwo gukizwa hari amakuru numvishe batubwira uburyo wayoboye itorero mu bwoko butari ubwanyu kandi uriyobora ukiri muto cyane ariko twifuje ko uyu munsi utubwira inzira yawe y'agakiza none naringize nkubaze umugiye wageze hano Nairobi niki cyagutunguye ukigera hano Nairobi kintungura hano umushitsi nyine bari umushitsi kuko nasanze niyenda uko twari tuteye iriya muri kiriya gihugu cy'iwacu siko hano hateye nsa n'usubiye kandi kubyiga ariko rero kuko nari mbisaziyemo sinabyize igihe kirekire narabibonye bimwe ndabikunda ibindi mbanza kubigaya ariko hanyuma y'ibyo paye ngenda niga kugeza no munsi wa none naho ntararangiza umwaka hano ariko maze kumenya byinshi kandi maze kubona byinshi kandi maze gukunda byinshi urakoze cyane twatangira tukubaza muzehe ibijanye n'umuhamagaro wawe byatangiye gute wabimenye gute ko ufite umuhamagaro njyewe ninki Imana yabimfashijemo namenye Imana nkiri umwana cyane nabaga ku ishuri mu Babembe yego ariho nacumbitse bukeye bwaho nono nkiyumvamo gusa nkunze Imana gusa ngakenera kubana n'abagabo cyane bitorero ngakunda kubegera cyane bugatuma nabo baniyegereza bukeye bwaho nono mu itorero nk'iri bagiraga umunsi w'umurimo w'ikanisa iyo twazaha guhinga cyangwa bakaza gutema ubwatsi bakabaha ifaranga zo zikaba izo mu rusengero ngiye nkagenda ku masomo n'abacu bana b'Ababembe namara gushika ariko nje wa munsi nkama ntaha kare nashika nkabika ibitabo nkabasanga mu mirima iyo bagiye guhinga inzara ikandya cyane hakaba basanga bankuriye imibisi ngahe Kenya kamba n'amazi nkanywa ariko ngakomeza umurimo tugakora tugataha tura gutyo bukeye icyaje kuba igisitaza muri nje ariko nacyo nticyabaye cyane nsaba ububatizo abacu barambwira ngo mukivinza nanga inama zabo ngo sinzobatizwa noneho bagira batya mu rusengero nkuru nguru bati naka abakunze kabatizwa barengeza amaboko babandi bacu bakayamanura bati uwo nguwo ntimumuzi nitwe tumuzi ngo ndebe kwa kundi ndabona aba bacu baza gutuma mpura n'ikibazo
namandeka ariko nanone sinareka gukomeza wa murimo wanjye wuma gukora mu rusengero. Bukeye mbona bagarekizi baraje barampamagaye, yewe njyewe kutacyakubatizo njyewe inza mbwaka mukanga none nta kibazo gihari kandi mugira umutima mwiza timundeke gutya. Bukeye bwaho bagumye kuninginga ndasara ndandika barambatiza. Bukeye bwaho ubwo maze kubatizwa kuko nono nari nturanye n'abandi bagabo bamwe bashemasi bikanisa ariko bene bangaba nyine ubone badashoboye ikanisa. Bukeye noneho umwarimu aragenda, umwarimu waho ngaho umuzehe we mukuru abarusigara nk'umwarimu yari afite n'abandi bazehe babiri nabo bari batatu bose abazehe, umwe aba nk'umwarimu. Bukeye bibwira kuko bagiye kuzinduka kandi urugenzi rwo karibu umwaka wose. Barampamagaye bati noneho wowe njyewe cyo tuguhamagariye kuvangura ikanisa niwe tugiye kurishinga, niwe turisigiye ube mu cyimbo cyanjye. Uwo ni wa mushemasi mukuru. Temi aba bantu nzobashobore kweli, batuzobashobora. Baragenda mfata ako kazi k'ubwarimu. Amaze abembe amererwa nabi cyane, nabi kabisa. Bukeye bwaho icyatumye mbona ko bamerewe nabi barambeshera ngo nakoze icyaha n'undi mugore w'umwe muzehe muri abo ngabo. Baragenda baza kubwira hariho undi mwarimu wari nka mwarimu mukuru, bagenda kumubwira ngo amare gushika araje araduhamagaye aransambisha, ndamubwiye ndarangije asambisha abandi bantu biramuburira aragenda. Ngo buke kuko bazaga bajyana isadaka ku misiyoni yabaga kwa Nundu, bayijyana nanjye ukwezi kwashira kayitwara uwo munsi singende ku masomo kandi ntibampembe abane rukuta na rumwe rw'imineke. Bukeye noneho umwe mwarimu arabajije mu nama atese uyu mwana uzuzana isadaka kandi akaturusha ariko ngo nitumuhaye n'urufaranga rw'imineke. Noneho birababurira baje impaka nyinshi cyane ngo bagera aho ngaho bafashe amafaranga noneho bakaza bampereza make make arya nashikaranje nkagurira bacu imineke bakarya. Nuko tuye gutyo ngo buke babagaho barataha. Wamare gushika wa wundi na waraza uryo uraje guca urubanza. Amaze gushika aho ngaho kuri urwo rusengero arabahamagaye babwiye amakuru bati noneka amakuru nayanyu nimwe muzi uyu muntu nimwe mwamusigiye ikanisa nimwe mumenya amakuru yiwe muyatubwire. Babaga bakari batatu bati tuzi kuko ndetse bamubesheye bikeya ahubwo bari bakwiriye kumubeshira byinshi kuko batari bamukunze. Uyu muntu ni umukristo batari ko ibyo yavuze ibyo bahaye bavuga ni ibinyoma.
nuko wa mugore urabambesheye baramutenga bamucira urubanza nuko icyo kiba kirarangiye. Ndatura ngo buke umuzehe ati tubunge gatuve ino tuje ahantu hitwa mu Rutabura. Turaje tumaze gushika mu Rutabura kiga ndabungaga umwana se takundi nagiraga. Tumaze gushika mu Rutabura turatura nanone nkomeza gukora imirimo y'Imana. Natangiye gutanga imicyango y'urusengero nkiri umwana cyane. Umucyango wose bavugaga narawukoreraga zabara amafaranga ngana gute nkayatanga. Tura gutyo tura aho hantu twahitiye ahantu hamwe ngo hitwa mu Magaja. Tumaze kuhashika nayo ndakomeza niho natangiriye no kubikana amafaranga y'isadaka cyane. Ndakomeza akazi siningeze ntebagara mu rusengero n'umunsi n'umwe. Bukeye bwaho muri 60 bwa Mushoboraza kandi ntibyari nk'ibintu hariho ububyuke bukomeye cyane, hariho umwuka ukomeye cyane, ariko rero tukawugenzura kuko ubuyumbe twe bazaga batwandikira n'amakarite y'ubuyumbe. Waza gusanga umuntu afite ikarite y'ubuyumbe. Bukeye turakomeza ubuyumbe cyane tugasenga Imana. Bukeye muri 60 turagenda Imana idutuma ahantu hamwe mu Babembe kandi twara abantu bane. Imana imaze kudutuma iyo ngiyo turagenda twahagize icyumweru cyose ariho dutuye. Twatwana twigisha gusa tubwiriza gusa hirya mu mihana y'abapagani. Abapagani bagakizwa cyane. Bukeye habaye ku cyumweru haza kuza abantu benshi cyane baje kureba ibyo duhaye dukora. Baraza turinjira mu rusengero. Tumaze kwinjira umwe wacu arabwiriza. Arangije babwira undi wacu nawe ngo narangiza ikanisa. Noneho uwo wacu nawe arasenga. Agejeje hagati twumva ikintu gitibuka mu rusengero n'amatwi gusa apana kuby'umutima. Umuntu wese aracyumva. Naho ariya ku muryango hicaye abasore babiri. Umwe yari muri wa mwarimu w'ikanisa, uwundi nawe yari yicaye gusa iruhande rwiwe bambaye amahuzu y'imyeru cyane, ariko badaherutse urusengero. Nabo ariho cyatibukiye cyakindi bakirengeza bakikubita hasi. Baraza ngo baze gushika hano kuri altari barabafata. Twasigaranye abantu bose barahunga. Twasigayemo twenyine ko turi bane na mwarimu w'ikanisa. Bandi bose bahungira hanze. Bamaze guhunga cyagiye bakice bakibafashe bama bahwera kabisa. Turayebura tubona undi mugabo nawe arinjira ahagenda arira. Aravuga ati yeme kora iki nanje munsengere kugira ngo nkire ibyo narindi mu mbireke. Atariko mbere yo kuvuga ibyo byose hari ibyo mvuga, ariko maze mumpereza umwe muntu tujyane mu wanje inze kumuhereza ibintu narimbitse.
noneho barya bacu Yego. abarije bafata Yego. ngiye mwana abarije kandi batuma Yego. wamugabangiye imbere turagenda ahantu hamwe mu ishyamba cyane ngo dushike dusangaho hariho inzu zibiri iyase n'iyiwe abasaza gusa mare gushika arinjiye mu nzu aninjiye mu kumba kiwe azanye igihago kigerera nkanga abanje kunshaka tireka ngo intebe ntoya ye ntantebe nicaraho noneho tusase umuswara hasi akamba ikintu icyo nza nibuka muri ibyo bintu yambaye Yego. ni igikeri cyari kingana gutya ariko cyumye sinzi ko yambuye ngo bazabikura araswe kandi cyakika igihago cyo aragikunguse arakibitse arasohotse turagenda kandi tubere gushika dusanga bacu baturindiye mu rusengero bamaze gushika mu rusengero ngo tumare kwashika byabinda bibahaye bishyize ku meza bati sawa uwo muntu arihana sinobabwira arihana n'ukuri kandi abikuye ku mutima turamusengeye Imana arataha babahungu bombi ngore mu ijoro nko mu isazi ibiri babanka bahembuka tubajyanye kwa mwarimu tumaze gushika kwa mwarimu noneho barahembuka babaye bazima umwe aravuga ngo haje umuntu ngo aramubwira ngo cya kintu cyatibutse mu rusengero ngo bose nta n'umwe wakirengeje ngo cyamye kibananira ubundi ati njyewe yambwiye ngo ntitukazosubire gukinga amazu